Ngiyabingelela kuma viewers umkhanya kude TV bafowethu Sithembiso Cele lo qhubeka njalo bafowethu ni subscribe ni like lapha bafowethu ni comment ngagcini nje bafowethu ngokuviewer but ni like bafowethu ni comment la ngifuna ukungena kolunye udaba la ngiyazi ukuthi indaba yokuboshwa yabona uma uboshiwe kunalento yokuthi abantu nje kunalento yokuthi umuntu uma isuke eboshiwe ababe besaba nokubona kwesinye isikhathi ngenxa yodaba bona abasuke belizwile uthola ukuthi ke abakwazi ukubona noma abalazi iqiniso ngalolo daba. So if bengalazi iqiniso ngalolo daba automatically ke obvious ukuthi bona bazothatha leyo nto abayizwile yabo njengeqiniso uthothi kodwa kuneqiniso elingale kwalokho. So izinto ezenzakalayo lezo into eyenza ngisho kanje kunabantu abaningi ebesinabejele abangalenzanga icala uthothi umuntu usejele akalenzanga icala and umphakathi uthola ukuthi uyabona esahamba enkantolo uthothi uma esahamba enkantolo kugcwala umphakathi uthi ngezwe lonto uya protesta ngezwe lonto uphethwa amabhodi kwenziwe yonke into kuthiwa hey lo muntu lo avalelwe ukhiye ukuthatha uphoso olwandle ngenxa yento bona abasuke beyizwile. Waye ngikhuluma kanje yazi kunenye incident engiyikhumbulayo noma ke lo mfowethu lo ngimfica ejele and ngimfice mina ejele mhlawumbe esena over 15 years ehlele ejele for icala lokudlwengula and lo muntu ekuthiwa umdlwengulile ingane yakhe noma kungesiyo ingane yakhe biological but ingane kamfazi wakhe ashade nomfazi wakhe enayo leyo ngane eyentombazane bebengakabi nayo ingane yabo but beshadile nje nalomfazi engumfethu nje oyisebenzela kahle eyiphilela nje impilo yakhe impilo nje yakhe eqondile kangangokuba uma echaza nje ngisho udaba lakhe bengiye ngibone ukuthi mhlawumbe mesithiwa siqondene naye kwi-visit uyabona ukuthi even abantu bakubo bamthanda kanjani uyabo ukuchaza ngokusobala ukuthi umuntu nje obe ne-impact kubo yabo ekhaya la ku umuntu obe ne-impact kumuntu nje nangendlela abamvisita ngayo iyakhombisa ukuthi no enye into phela ekhombisa leyo uvakashela kwakhe abantu bakini ejele ukuthi ubukade umuntu onjani ngaphandle. So lo mfowethu uboshelwe icala lokuthi udlwengule ingane yakhe ngizothi ingane yakhe le because ingane kamkakhe and ikhuliswa uyena lengane incane. So ukuze wafika mhlawumbe ngicathi yayisila ko 7-8 years waboshwa and ukugwetshwa kwakhe wazogwetshwa udilika jele uhlalile ke nje njengoba ngisho ukuthi mina ngifike esehlale over 15 years. Now mina bese ngisebenza ke ngihamba ejele ngasebenza kwa spiritual care kwa spiritual care na ke kwenziwa ama programs ejele njengabo anger management yabo nobo substance abuse uyabo abo Gugulate program ekhuluma ngabantu ikhaseningi igxile kubantu abashadile abantu ababena beshadile bengaphandle yabo maningi nje ama programs enziwayo in terms of rehabilitation. So bengisebenza khona ke siyayisami nje silande neziboshwa kanjalo yabona uzokwenza lo ma program lento kade ngingakhuluma kwamanye ama videos la ngikhuluma ngendaba ye VOD. So la kwa spiritual care bekukhona futhi abafundisi ngaleso sikhathi ababekade beyenzisa nabo i-VOD. Kune program lapho ebizwa ngokuthi i-restorative justice. I-restorative justice
iprogram ekhuluma ngokubuyisana phakathi kwe-offender ne-victim. Uyabona nangokuthi kube khona ukubuyisana nasemphakathini. Okay, now uthe ngenye imini lo mfethu khumbula, bear in mind ukuthi usehlale more than 15 years ejele, bese close to 20 years. Ngaso sikhathi ke noma bese ngihlathi shuthi nje bese la ko 20 kanje. Yes, ehlele ejele for i-rape. Khumbula ngikutshelile ngathi awukwazi ukuphuma ejele ungayenzanga lento ekuthiwa i-VOD. Ubhale incwadi, ubhalele i-victim ukuthi wenze icala. Lo mfethu kubehleze ngoba thina njengoba ngisebenza ku spiritual care nje, ubehleze nalento ethi hey mina ngeke ngize ngiyenze i-VOD icala ngingalenzanga. Uyabona ke ejele umuntu umekhuluma kanjalo ibotshwa yini nalento ukuthi ukuthi icala ulenza ukuphika icala wabhethwa kanjani pho. Yabo sikhona ibotshwe naleyo mentality njengabantu uthola abangaphandle abangaze boshe umuntu hayi suka ngeke uzugwetshwa icala akuyenzeka ugwetshwa ngempela icala ungalenzanga. Izwake isitori salomfowethu. Sithe nje ngelinye ilanga kungazelele umuntu uzofika omunye umfundisi. Lo mfundisi lo usebenza ku spiritual care. Akuyena umfundisi akusisi isiboshwa but usebenza ejele kwa spiritual care enzisa iprogram ye restorative justice. So iboshwe eningi bezinokumcela uyabo ukuthi ifuna atrace ama victims ukuze mase zenza i-VOD kwazi ukuthi akuphi ama victims yabo yonke leyo nto le. Uthi ezinye zimcela ukuthi zinenkinga emakubo la ihlala khona, la kade ihlala khona mhlawumbe azithola support nanani bezenza imncengele for ukuthi mhlawumbe hamba yobakhulumela kanjalo. So ngelinye ilanga lo mfundisi ufike ekseni la emsebenzini, athi ngisebenzini siyafika nje ukuthi nje sifike ekseni siklineke senze yonke lento. Uma siqeda lapho mase kushaya isikhathi ukuthi siyolanda iboshwa, sihambe siyolanda iboshwa zizokwenza ama programs. Sithe nje sisahle kanti siqeda ukuklina singakayi kolanda iboshwa siqhamuke lo mfundisi. Uqhamuka ungena ngaphakathi sizwe sekubizwa iphoyisa elisebenza ku spiritual care. Yabo libizwa amaphoyisa kayo manje eWestville bese kuphatha over. Yabo now over la uyakhuluma spiritual care coming. Yabo aya anseke. Yabo lonto kuthiwa uyacela kale office labaphathi ayaphumeke iphoyisa leyo office lawo bathi mase libuya selihamba nalo mfundisi no nenye ingane entombazana bangene ngaphathi uthi eBenetela awuvela ungene nje umuzongena ngaphathi kanjalo akufani noma usuke uzovisit umuntu but umuzongena in terms mhlambe for something else. Yabo leyo nto le kuyakufuneka i-verification yayo yonke into ukuthi ubani yayizwa lo nto uzokwenzani yonke leyo nto le. So lelo phoyisa cathi laliyokwenza lalibizelwa leyo nto. So avumeleke kangene lo sisi lo. Hey lo sisi lo uzokhuluma udaba la lo mfowethu engikhuluma ngaye ukuthi waboshelwa icala lokudlwengula. Lo sisi lo engithi usisi manje yile ngane ekuthiwa wayirape. Uyabona njengoba ifika la ejele izoveza ukuthi uma wayo wayifaka umuntu. Yazi wayifaka umuntu inani omnyaka naye. Wayifaka umuntu ngendlela ayifaka yabona abafethu ngendlela ayifaka ngayo. Understand? Wayesethi lo uyidlongulile. Izosho leyo nto la. And mind you ukuthi uma wayo usewashona. So ithi ayikutholi ukuphumula. Yabo. Isiveza nanokuthi iyamphupha ngisho uma wayo. Ebusuku into enza ukuthi izize la iyamphupha uma wayo ethi akahambe yokhuluma iqiniso. Yabo. Manje uma ifike ikhuluma lento lo emfethu umdida wayekhala inyembezi ngoba walandwa phela wabizwa naye. Kwase kugcwele namaphoyisa la enikini amakhanda amaphoyisa. Uyayibona inyanga seyihlaye lo muntu ejele. Ithi ingane uma wangifaka umuntu iyakhumbula ingane. But ngaso sikhathi ayikwazanga phela yaba sesayidini kamama. And mind you phela ukuthi ingane encane enkantolo ayivunyelwe ukukhuluma nje. So umuntu futhi wayicindezela vele uyena lo mama. Yabo. Ubuka lo nyalo umuntu aseyiwest ejele. Ithi ingane akazange ubaba akakaza yenze lonto omningi.
futhi into eyenze ngeza la ngiyamphupha uma hleze sengimphuphe ikhathe ethe uthi angizokhuluma iqiniso manje yazi inkinga ke la ifika ibe khona into engayizwi ikhulunywa la abaphathi bathi abaphathi bona bamgcine lo mfowethu nge-instruction yenkantolo so abakwazi ukumdedela bona kungangcono ukuthi ingane iye enkantolo iyoveza udaba layo enkantolo bona bathole instruction from inkantolo ukuthi abamdedele ngasho ngathi mfethu uyazi mangitshela ukuthi ngiphumejele umuntu esahlele ejele angazi ke manje umsephumile but mina ngiphumejele esakhona ejele noma ingane silivezile iqiniso elifana nalelo umbuzo wami ke manje uthi esimene esinjengalesi yabo useshonile lo mama think about umphakathi uthi umthatha kanjani lo muntu uprotesta lapha uphethe amabhodi uthi umuntu wenguhle inkantolo yamgweba iminyaka engaka bathi hayi iphume nobofu bathi hayi isikiya sithathwe silahlwe olwakhe sekuzovela lento after iminyaka eminingi kanje lengane nayo isiyazi yanengane yayo iyaveza ukuthi akayenzanga lento lo muntu wayekhala inyembezi umfethu ekhala inyembezi and even ababoshwa mina ke iboshwe iningi zazi ngekho phela lapho ko-spiritual gate ngithi mina ngoba ngisebenza khona so thina sisebenza khona thina siyiboshwa sisebenza ngokuhlanza sila ko-7 yabo imfethu lo daba la saye saxoxa mfethu mhlawumbe waphela inyanga yayo kwathatha isikhathi nje lokhu lukhunywa kuthiwa inkinga le yabo namaphoyisa mfethu engawuvala umlomo yabo but inkinga akakwazi ukudedela umuntu without instruction yenkantolo angazi ngempela ukuthi iyagcina yenze njani ngani noma yaya yini enkantolo mhlawumbe inkantolo yathini umbuzo wami mhlawumbe akwazi bani mhlawumbe kwanelelo jaji lele laphethe locala mhlawumbe sela retire or selafa ngoba phela mningi iminyaka ehleli umuntu lapha ejele ngecala angalenzanga so mhlawumbe le vusi ngizothi nakubabukeli yazi mhlawumbe iyangena nale ukuthi ekutheni abantu beqaphele ngempela ijudgment yabo because awucabanga lo muntu usumjaje ngande lo mjaje ngayo kanti into akayenzanga uyacabanga ukuthi kunabantu mhlawumbe basemphakathini noma bangaphandle akade bekhuluma yonke into abayithanda mhlawumbe kwifamily yakhe yabo uthi besimthembile benjani manje ngeke besakwazi ukubuyisela amazwi abe emuva so iyenzeka mfethu lento ukuthi abantu baboshwe benganenzanga icala yabo nje le nto leya baningi futhi so into engizama ukuyiveza ke leyo ukuthi uyayibona mfethu le incident kanjani yabo uyayibona ukuthi kunzima yabo ngoba leminyaka engaka wasted for nothing lo muntu ngeke sakwazi ukuyibuyisela yonke le minyaka back 2 kusazothatha isikhathi for ilokhuzana ukclearisha ilokhuzana i-criminal record for yonke lento mina I was very surprised uma ngiphumejele ngithola ukuthi ukuze uclearishe ama-fingerprint ufuna wa-clearisha after 10 years awungitshela ukuthi uma uphume una 40 noma uphume angithi nje uphume una 45 ejele futhi awuzukwazi ukwenza izinto zakho uyozube na 55 yabo so angazi mfethu ukuthi uyabona mhlawumbe into engayiveza i-law umthetho wase South Africa sometimes bafethu uyenye indlela yabo ngoba if ever kuukuthi kuthiwa umuntu ugwetshwa for icala lokudlwengula ngokuthi kutholakala i-DNA i-positive mhlawumbe ngabe kungcono but into eyenzakalayo manje ningi abantu abagwetshwa icala lokudlwengula utho ukuthi i-DNA ithi negative yabo
agwetshwe ngositori esitholakele nokubuka ukuthi ingane lena bekuyingane encane kuyabonakala ilimele mhlambe bazokhuluma indaba ukuthi hayi mhlambe wayigeza ingane ingakho i-DNA negative. So mina bafethu into engizama ukuyiveza la nomthetho waseSouth Africa umngenye indlela yabo iyangiphatha kabuhlungu le ndaba yalo bhuti mfethu because uwaste nje iminyaka yakhe engaka ejele funa ukuthi njoba ngisho ukuthi mina ngimshiye sahlele ejele. So iziningi igameko ezenza labafethu enzima yabo into ongazi ukuthi yabo nje nami njengoba ngiyixoxa lento ngiyayixoxa because yenye izinto ezangiphatha kabi yabo ukubona umuntu ehlela iminyaka emingaka ejele ephila le yampilo yakuleya ndawo enjeya phela kumnandi ejele kunzima ejele kufa into zakho ngaphandle kufa yonke into yakho ibulawa nje into engekho ongayenzanga okucaca ngokusobala ukuthi kunento eyayibaxabanisile lo wesifazane naye lo fethu waze wathatha isinqumo esifana nalesi okubuhlungu kakhulu usefile yena manje ufe nje ubulela impilo yomuntu ukumfaka ejele for such a long time ngento angayenzanga yena futhi ingane ithi uyena futhi obuyayo kuyena ngamaphupho manje. So ngizama ukuyiveza lento ukuthi baningi bafethu abantu abahlekile ndawo abangenzanga xala. So abantu kufanele beqaphele ngempela ukuthi don't just judge someone yabo ngento ongayazi ukuthi iqiniso kangakanani. Khanya Kude TV ni subscribe bafethu ni like ni comment.